Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. May God bless you. Amen. Tin Simon Peter na hnena lalpa tu hnena nge kan kalang nangin chatuana nun na thu inei alom isuan chatuana nun na thu anei lalpan malsawm che rawh se. Amen.